KB Casanova nani niyazi ezakoMakhesto angiyithandi phela indaba zona ziduba ukuthi ziyangithanda man too much. Yazini namuhla omunye ungifakela indaba la uthi ebele boyfriend yakhe. I-boyfriend yakhe sebedethe for isikhathi kodwa uqalisa ukuhamba engibo for khathesi kubo February lapha namhla ka-25 February. So uthi into ade yenzakala they were having a foreplay. Angazi kumbe leyazi i-foreplay bebedlalisana bengayenzi i-sex actually they were not engaging in a sexual intercourse but they were doing a foreplay. Kodwa ithi isimanga uCheru usuke wazithwala. Usuke wazithwala umember wahle wayala isisu. Wathi yena akazange ambreak i-virginity. Ngicela ukubuza makwenzakala i-flow play laphana kahle kahle labe lisenza njani kanti lini yafaka amakhanda yeza koMakhesto uCheru uzayenza njani umember uthi vele khathesi ngibo yena akathathi umuntu ongaso virgin. So uCheru uzayenza njani? Hayi lezi ngeza koMakhesto bafethu dropha la ku comment section khona lapho ntshela ukuthi umuntu lo ayenze njani. Angiyithandi indaba zabantu zona izozithanda mina. Shout out